Buenas tardes, no CP Santos gini za Beethoven Pongo este Inasun Satmon smoked salmon. Este siya size na salmon fillet za está o rega za una anglo didi angin ponso gusti nai nisita finenina un pega gihalum STI minesklan sea salt asigantasi dan didi na brown sugar no nisita on so gui now don sokta un dia para o lagnus todo i hanum i finet gun i Satmon pues edzu na una halum gi smoker pues sempre be panuyam ju no edzu lo qui para guau o totto guesti likfino English simple ha na recipe sa libiano dan mangi lo qui guana biai na edzgi i mas mangi na nengkanu i simple ha ai ti mampus megai na ingredients, right? Pues sinya lo kui otru unso gui sinya unazi hafa malago mu gi minisklamu lo paraguao Jawa esti simple ja gof mangi ja maliknya pabetatannya i sabot iguian kini otru siya na sabot pues tagi usangannya jo está o regasti ja una anglo didi pues be mezcla pago esti i asigantasi ja ni brown sugar pues be na halum gini ja be likfino English be layer ja be pega galum kanais un dia ja o lagnos todo i hanum i guian pues angin esta fit me i guian pues edzina un tungo na maulik sempre para un pega gi halami smoker para Inasun guihan Inasun Satmon lo sa pudi benahana sti para i familia be utut talo sti i guihan siya antes di hu na halum gini gi mineskla sa mas libiano por na halum gi i flat rate na kaita ne Jawa tumogwi i guian nitiu utut lo sa mas libiano pa gual dan dangklu lokwi joku smoker lo maliknya para angin por na hana un utut tabu ja jigi mas nu libiano malum ja omelet gi flat rate box pues maila ja tababa isti siya i costat brown sugar ja sana halum gini gi halum isti bol ja ta mezcla jani asigantasi o sino sea salt na halum na zalaka pues mientras cada nazi un costat na gigi sea salt pues mezcla didi zalaka todo esti asiga dan i brown sugar pero lagnus i hanum giguyan dan kun todo pero na guys sabut didi guau usa i light brown ai ti i dark brown sa kalan 40 lokwi i
Minamesnya i dark brown. Dan isabotnya liquid. Pues para igual já os ti gofotti, né? Cada o guisti ulalatsay un paketin sisok. Nisita na bulay asiga sa edzgi no mulalaknos ihano gininiguyan. Siyempre yun di, befanui amjo halftime anong mujongnya sti anay munazan no kusot tagi undia overnight. Ja siyempre no lago isti brown sugar dani asiga. Ja edzi hano nay edzi muna lago ihanom ni guyan. Esta bula sih pues be kanyuli otubol. Kalian megay di masyao sti mineskla lo para guau ganako dan din mampus megay kini tinahon sa nisita tanak siguro na malaknos todo ihanom giguyan. Tisinya un sogu sti angin ti fit mi iguyan sa angin fofot ko na isan halom Libyano mumahangi iguyan. Zababa siyempre. Salaw-saw dan ginawa troso. Para zamak i troso. Megay no umaolok na lastima torudus i brown sugar dan i asuka lo necessario lai. Masya lastima lo necessario. Sina un tala iguyan un asnia dididi. Ja un tala ja edu na malakmus i hanomnya lo sanya talu ji i sabotnya angin tagenong sogwi jausti na klasik jausti na recipe if you know English. Size sti na filet za 20 libras. Okay, be utut talo asti.
Finalinan sitaw na si halom gisang papa. Dididi ni mineskla. Pues na di halom iguyan. Na to hulu lasas. Na opup isensin. Sa edzo falaknus i hanum ne. Tisinya malaknus i hanum dan gin gagi i lasas gisang pata. Pues na di talo mineskla. Pero tampi iguyan. Pues na di talo guyan. Sempre um list ia gupa na lago todo i brown sugar sa ihanom iguyan malaknus. Ta sempre fit mi lokwi iguyan. Tata gua jan gin no mampus megagi halom container sa aribagui esti sempre lo sagia tumampi todo ikat ni guyan sa edju pero linakmus ni hanomnya. Tampia ni saran wrap. Dan kiun listi agupa no aribagui papa za lago todo i mescla. Ang gintawag sa saran wrap malikat ni foil. Nawat sota overnight and gin agupa no tali na todo lago dan fit mi iguyan pues tana halom i smoker zabe fanuyam julokui ni estige pago na esta 24 horas nisto que o pega este galão conais.
tagi usangan namju tereki tumuluk sa malagos todo I hanu pues atena sa lago todo I brown sugar janya siga pues okuka be togui pagu be regas ti be tapang pues be pegagi hilo napkin jau be pegagi sanhijung gi papa somnak jau anglo nayo na talu dididik dan an ginesta no fit me pues ta na halom gi smoker okay sinya un sotta esti jati un fagasi lo sempre mampus mames humujongnya pues fagasi I siga dan asutkat Dadangin gagaw gi un lugar ni taja somnak pa uutsan I angin cocok wisti sina lokui un pegaha gi hilo lanasa ja una oni fan ja eju ja una anglo ni fan Tana na bunin itu ikat nennya pago. Pues todos I asukat zani asiga dan kibe jutek za tada sinya un usas ti angin guahan no gogga ni un popok sai tagi babui sinya benti un nabokai babu nisti law no angin Taja tegenau un popok sai gogga pues taja ponzutia gitu. Na siguro lokui na taja tetinan gi sampapa sa guana braina mampus tadung sti za tiun ripapara na guaguaha no Unu pak dos naguyan di sampapa. Telefon. Oke. Taza. Pues besok pa esti huzun gi semnak kasi 3-4 oras. Daw ang lo nayon didi gi semnak. Pues an munajan itu ngabe na halung gi smoker. Za siguro na mangengingi hanum ni usa mga hanum maipi sa titoro du pon lakngus gini sotaha didi I brown sugar jan yasiga sa mau lekiju lokui na sabor kasi stigi joku Salmon fillet ni esta macure fino English lo cobrati lilis tu para tanah halunggi smoker sa fofot guna didi dan sitas ti o anglo antes di tanah halunggi smoker lo upepega gini gesti na pan
Lo an ginuna halum sempre gi smoker ti bay pega gi hilo pan. Sinya un sulit dididi nak kin jan sausang hat lokwi. Swerte na bonito ya ani pago. Taja no peladu ni half of it. Masih stegi i Satmon. Bay tampis ti ni screen. Saya jo hinat mini lalo. Pasan gini esta menajan 2, 3, 4 horas ja anglo. Bina halum gi smoker. Ini ga smoker lo gagi gi sampapai tarp. Ja nu nisita un na siguro na anglo sa angin un pegas tigi smoker ja bumaipi ja gwa-gwaha hanum gi san halum. Teniki nu ti ha smoke i Satmon lo hana lagu ja sempre no tagila ko fortgun gisan halum ja afajunu libyano mahangi ikat ni. Pues stigi i joko smoker gijasti i ovo na fuel tank mala jatali sinyaw li na dos na pipe dos doon burner pues gua ha tampi ni burner gisan hilo i dos burner no anggo air na pero tampi jisha tutuho ikat ni mantutuho ikaddo ikadon ni kat ni dan gintuho papa pero no apa juno tuho gihilo i burner ja sempre no hapuno i guafi pues una mamay piasti pero na gas Bikfino English pero sanitize. Bay puno i gas ang manajan isti. Ja bay naji haju talu nebu na haju. Ja bay pega gi sampapa. Gi alumi tangki. Ja ti para guafi na para osuha. Ja sempre no kumolu i janya temperature. Gita pagu 150 degrees dan ginus momok ja maulika aja 150 degrees para inasun guyan smoked fish, smoked salmon, Inasun Satmon. Lo an ginuhutsu mesti ja hu na high i gas sinyasti kumolog gi maski 500 degrees lo upepega pago gi medium ja teniki kumolua no kasi 300 degrees ja maulukidzu para no tagi pork roast beef dan otusha na klasin hinet nun kat ni estegi na hubira i guyan sa patsa tigo fit me tinisisaro na maetok low and gin manana ha no tilistu trabasa gwagwaha honum gisan halum
Pues o bira já o pega aqui no rack já pwede o mas sinya malagnus I hanum gininiguyan já o tuhu papa lo está kunan 4 horas gini hujung gi semnak já tapman be na halum gi smoker. Sa pananaw kapaluta sa Siguelo Fadang. Happy Mother's Day para todos los imanana Guelo Fadang. Ugwa na lang kayo sa Fadang. Sige pago fanan esta 6 horas distikyo na halom gini ki smoker at na I temperature sa maulik pango kasi 100 125 maulik dyan na temperature at na minagay aso pues malaza tababa data atan taliya sige pago Rehad esta ubida ano patsa fit me tima etuk low fit me guagwaha dididi no hanom niya pues na siguro na anglo zan fit me Benasagas ti gini kasi talo 4 6 horas talo. Za no Tiguaguafi, ti Manila I Guafi, o aswa u supok I hadzog I alumhanom, pues una halom gi hilo I pinigan. Za guana biyay na Manila lo kumo hutampi jau hutsum I zonya ven gini sanilo so mataya I Guafi.